Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatal kurama wal ajilla, para alim ulama, para masyayikh, para pengasuh, pola anu saus cek nying ranjing pebiasa ruwet make pidato pun nggak ngake anya be kan mireng seteja mon iki engki letak usahanya ngerane mon saya luar tikel mata agak dalam siap tina amul jaki pon pon rokok pon bagus siap tina amul jaki, para alim ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pimpinan lembaga-lembaga pendidikan Islam, khususnya pon ajunan Semulja Hadratal Mukarram Kiai Haji Amaruddin, Hadratal Mukarram Kiai Abdul Aziz selaku sahibi hadhil hajah beserta segenap keluarga besar Semolja, Bapak Kepala Desa beserta seteja aparatur EPON, Semolja seteja para rabu, para bele, para tetangga, para undangan, ahli mahabbah rahimakumullah wa as'adakumullah. Mewakili keluarga besar Kiai Abdul Aziz sekeluarga, abdina memanjatkan rasa puja dan puji syukur dak kajunanipun Allah kalaban talaffuz alhamdulillahi rabbil alamin masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Atas sateja limpahan nikmat seampun iparingaki sarang Allah dak ka abdina sakeluarga sehingga sampai detik semangken abdina sakeluarga iparingi sehat, iparingi salamet, sehingga bisa muwajaha muwasalah murahama sarang para ajunan seteja dalam rangka haul dari menjadi abdina almarhumah Nyai Zubaidah binti Haris. Samoga pangarep pasemuan mulja suri ari semangken tetia majlis seridoi sarang ajunanipun Allah tor sehadir
Malar muka satajana kengi ngabarokah, kengi ngamanfaat, kengi ngarahmat se ekiliakin sarang ajunan nepon Allah. Selanjutnya pon abdina atas nama Kiai Abdul Aziz ngatoraki banyak mator sakalangkong sesobung batasepon kepada semua pihak. Si ampon nyuksesaki acara siang hari mangken kong langkong ajuna bisa hadir, setojona bisa hadir, ngestoakin undangan abdina sakeluarga. Abdina faham acara yang siang katika dinto tak pate sepak minabi budak pengajian keng ajunan maksa malar muka maksana ajunan gak dinto tetia tambahan amal ibadah saya terima monggo Allah tor malar muka abdina saya bisa cek ngacek katika dinto kaangkui bersama-sama istighasah kaangkui sami-sami babada pengajian setuju nak dinto malar muka si apolong tuan rumah setuju guru yang mensukseskan setuju nah ikut andil kadinto malar muka teresabai swarga sarang Allah. Para Rabu siaptina amul jaakin abtina Kiai Abdul Aziz kak dito apa-apa mapah mabeda acara haul akati ari makin kak dito. Pertama sejelas andi setong tujuan tero tak tepaa manusia sekasasar apa-apa mator sakak dito kita bersama ampun ngakeli para Rabu orang lopa kapate kak dinto dalalun mubin. Ulama ada bu sahi syammir wala tazal dhakiral maut fanisyanuhu dalalun mubin. Hai mara tantretan sing-singkan dengan baju kalian pengkes kalam pinajriya palebur ibadah wala tazal dhakiral maut sengak baanjriya jak bu ambu engak kepateh arapa bolana fanisyanuhu dalalun mubin loppa kapate jriya dalal mubin kesasar sejelas. Maka ada makin gak dito para Rabu beten gaule sarang para panjenengan sedaja ampun ngekali seluruh dunia paringi ujian sarang Allah eki gak dinto badana penyakit sini benian makin men. Salabada penyakit agak makin baneka puru pahenga kabate. Mun tada penyakit tak ingat kabate. Mai pangki jak pahenga kabate. Serongan lah telur film dujak kol dua serongan lah telur pas jaga ke kapi salah senyoro kak dinto te temu jak orang kak mah berakun lah pada kabar ning media sosial jaipon pakon ngela telur kol dua malam lemake beda ajam ngeremih paposang waktu nakal. Ya mon kasih ajual telur pokok. Mon barlo jangan saya jual telur mak kuning semalam mak tak bak abid. Banyak ja anu penghasilan. Dadi tanda ja abak kak ditopo sang takok kamate kak dintoh aroma saka pepet bila kaper agak makin panika. Pajatlah kapran manusia kak dintoh bila ampon kapepet daruri abaan. Pada ban orang keker ke dalam somor make perang tak bisa masalamat bayi penekuan setelah setong contoh nekuin karpe lujak reba bayi penekuan aban polan keker ke dalam somor lujak ring reba tak kira masalamat anapa kepepet jadi sarang Allah wahai keremin setong penyakit si penyakit apa nih tak padang ke mata kun curiga selang curiga sekadang saya tak icapok ika bela icapok saya icapok dan kadang tak temu je icapok
Makanya mangken nika bosang. Makanya masyarakat mangken nika lengantang letak pati parjajah. Nika mangken lah pengajian lah mulai bede boleh. Mun riberin sepe panik. Malah mun bede pengajian riberin kan itu salang curigain, salai curigain pas dibudin pas selang lapor ke polsek. Mun mangken lah tak ada lelesong ada. Kira apa betul? Mangken lah lesong. Jadi dibudin lah mangken dicompok kan itu makai mantan atung rajaan makai sound system mangken. Saya tak bengal kun imtihan. Ben majlis solawat tu. Aduh mulai nampon dengan tang boleh boleh. Nikah pun, nikah lighting syuting. Mun bilang takut saya nyuting. Makin sengit-sengit na pengajian pada kira-pikiran mun ribuarin. Mun semangken butan nampon. Dah dapat takut. Lah, salanang tenang boleh agak apa nikah. Biasa kalau pai boleh ke mati. Mak pocur beda acara haul gak dito pada Rabu, segera karena beda haul ketika dito bahaya gak kemante. Mangan ulama gak dito pada Rabu, dalam setong kitab ajelasakin apa sih gunanya orang entar ke kubur ya. Di paling sokoniin gak dito pada Rabu ada beberapa hal. Nomor setong, imma li mujarradi tadzakkuril maut wal akhirah. Nomor dua, auli nahwi du'ain fatusannu likulli muslimin. Senomor telo, aulit tabarruki fatusannu li ahlil khairi li anna lakum fi barazihim tabarrukat wa tasarrufat la yuhsa madaduha. Senomor empat, auli adai haqqin. Jadi orang gak ditopar Rabu entar ke astah panika nikah berdempak bermanfaat. Termasuk orang berbeda haul kati mangken gak dito paling sokonin beda empah manfaat. Sepertama ingat ke bateh. Lah ingat ke bateh ni kan malah arat. Malah arat. Jak kadang bagi kering tak ingat ke bateh. Berakun saya ke ingat dari masih berasa. Temu orang saya tak ingat ke bateh. Temu jelas sampun. Napa? Cita-cita dalam jenggelu. Dela tak hanya mah cita-cita, dela hanya mah tulul amal. Lancung gelungan banget. Engkau 3 tahun lagi bekal daya, engkau 5 tahun lagi bekal terus daya. Dumak mikir 3 tahun 5 tahun saya bekal datang. Allah tibi di dalam Al-Quran ampun jelas. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada. Manusia ni kada saya tahu apa saya kelakuan aku. Apa boleh pas dela 2 malam 3 malam, mak dela setahun 2 tahun 4 tahun 5 tahun. Terutama adat ngodadan ni kan. Dan ngodadan ni kebiasaan berkelancangan banget kan terapas. Jelas? Terapas. Bagi umur mungkin kan terapas, bagi kesehatan terapas. Umur 40 ke atas langantang banyak penyakit penyapa. Mun sepo-sepo petong bolo, nyaman. Coba suruh rokok seumur 3 petong bolo. Santai. Ki sobung penyakit jantung nah apa sobung. Malah senyaman mau agak mangken kali to para Rabu sepo-sepo saya tak patiku naku HP ni kan. Saya tak patiku naku HP ni tak ngiding kabar kenyamanan penyakit karena tak tahu. Dujak corona apa kocak penyakit buronan. Dan ring situ bondo guru kan ada ning YouTube guru. Dari situ bondo penyakit apanya kok buronan secara logika sih iki do jarang sesepo kan itu bah ngocak secara logika makanya tergulaban panjenengan gak ditoh para Rabu siap tinamul jakin sasamangken gak ditoh pasepak tojo gak ditoh imma limujarradi tadzakkuril maut wal akhirah malai engak ke akhirat. Emot ke perjalanan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ni kamun si hanya musibah, mun si hanya mapulai, si hanya ujian. Saboran apa? Ring baru temor ni kata nyapok saparapat. Ya bola tak nyapok sakedan kan. Kamusibah na Kanjeng Nabi. Baabaan ni kamun capok ndik musibah ton katon latawung sobung si beraan ben musibah baabaan. Padahal mau diperdikaki Kanjeng Nabi tak ada puasa kedan kan. King anapa Kanjeng Nabi kak dito mak tetap optimis. Mak tak pernah putus asa.
raja pangarep anapa bolan karena sejelas Kanjeng Nabi kaento cunci sukses epon beliau kak dito tetap sukses beliau kak dito tetap raja ateh nalekan dari musibah karena Gusti Kanjeng Nabi yakin walal akhiratu khairul laka minal ula akhirat ria Muhammad Arya lebih fokus ikan dibaan minal ula katimbang dunya. Teti andi arpen di andi akhirat. Ya mun abak ni kepirakun mikir ja di ning dunya lekas sompek ni. Sebagian deken miskin saya tak pati andi dunya. Pakun engak ja di ning dunya malolo. Tada ning akhirat. Ada sompek. Cerotu dia mate. Tapi mun engak ja ning akhirat kak ditoguk laku bakal ngaulia kelakuan, bakal ngaulia kebedaan, bakal ngaulia nikmat sesangat agung, tak sepenting nikmat ketimbang sebede dunya. Raja ate bah. Ya tinu kok makin dunya las belas sepenting ning akhirat ku laku bunga. A'dattu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Engkau reja dia ke ikan ditang legebu lesikus pekus nikmat setak pernah padang ke mata nikmat setak pernah ikeding kopeng nikmat setak pernah terlintas dalam hati. Mohon bah beda orang bah ngocak aroratin tak seberem peratin ngitunya lemele paling ratin ngitunya sampian mohon pai pedi kaki wen akhirat jauh ni. Iberinya contoh, walau tafalat fil bahri wal bahru madihun, la asbaha ma'ul bahri gadaqa. Jak saking ngereng bini si bedening akhirat kru acopa. Dek aing tasik, si aing tasik ni ka Acen, maka aing tasik si Acen langsung jadi taber diri saking ratina. Edim menemoreng bini kata jadi. Bad dereng bini baru temor saya katakan. Ya mon reng bini sebedening itunya ni kuncok cocok kena kaguin apa berarabu. Copa cocok nambahin rebere temu butun pah ngocak tambahi copa beceng jaga tedung bah copa pai tuli daki ke butuna iba keluar sekin jangan bagi butuna sakit singiding bauna mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar nyari sambian dengan compok sebaling gedang. Make Romana Sultan Hasan al-Bolkiah. Sultan Hasan al-Bolkiah ni ka andi Roma para Rabu kamar 1000. Siapa sing ngetedung na jan gula? 1000 kamar. Kamar ni ka 1000. Pah berem masih asapon na kendo. Ini kata seberem pa katempang sebo dening akhirat. Lah, bila enggak kakak dito kenikmatan akhirat seluar biasa, maka insyaallah guluban sambian bakal raja ateh. Ben odi digitunya ternyata sakaca a'maru ummati ma baina sittin was sab'in umur tangkumpat antara kisaran umur sebitek ka 70 keng mun mangken malarat teu bage sebitek 50 tolong dijareng mati ni ka benih pada ben reng ngarek padi mah pada ben apa pada ben oreng naman nyior dari oreng naman nyior kadang pelulu keker kadang kiji baji lemate pelulu kro mun tepak kamu sempana sagak mangken bani ka secek laris apa bukan kida ngodel le patoron ke bayi es degan ya kida ngodel le mate setuwah tak le miyarcu arapa mantan bekerang-rang maki beda mantan mangken kun reng sapolo ya tak ke bayi jajan ja corona ada te patoron mun si anya menyior si bakwat tua ijen setuwah tak lem seto si ngode tolong mangken. Coba kiai mangken dia kan karino menu mategi menarat nyari kiai sepo bener ingat gula nih apa tareng PT gula nih kiai lawa matawa pidato ilmu tak andi kiai le yonjeng imai pompong daun jangan jaring biasan mun orang ketar kecompok mangken benih mateti onjangan maburu oke. Makin ni reng bong sombong para Rabu iyo roncet haki wen pangeran makin reng bong sombong mon bilen bah ngocak seni karo apa itu aku na buru temor mon tak mangkat deko setia mole bah engki nama bentar mole
Magi tukang pidato guru secak kecak agak sedeku mik nih. Ada burung pengajian 2 bulan tak ada pengajian. Mangkal pun beda orang kadang atanya kadang gula. Pon apa syaratnya terus tiap penceramah ikwan. Begule jawab. Mbian pun terus tiap penceramah syaratnya kun 2. Nomor tongan di ilmu, nomor 2 beda sing ngonceng. Ya mun dak sengonceng. Ngangan jadi mun bagian sombong-sombong mangken. Otak kebiaki. Riberin jan penyakit nika menular lebet tanang. Lebet droplet. Dadi nampes pas cekak ke tanang mun salaman pah menular iku. Bidan. Riberin anyar boleh, Pak. Ning Tribun News nika Jaipon menyebar meni lebet tanang, lebet kentok. Malah yang ada mah maskernya mun kentok je deh. Haram bosa maskernya mun kentok gini nyelodur. Apa boleh mah kentok maling ro? Kiamat jala bola. Iki dah punten ki. Engke, bah musibah. Nikah anyar pole nikah, pada pemberitahuan anyar pole Jaipon menyebar benih lebat kentok asap rokok. Ada makan, bosan, soki-soki, rendeng makan. Sebiasa nekuk besar aja, ada sini, ngalengan. Gulandi santre ejopo paling rajo nah tegeng capi kenikah. Tuh kebain apa capira, makai karau peguru Roma benyai kok. Tak nemu pemasukan. Itu bawa corona. Senyaman saya. Ya ring tisero tak dingin apa. Jadlah biasa, jadlah tak biasa nekuk besar gini. Sampai tak nekuk tak teman nekuk besar aja. Yalah ada apa. Ya jadi apa. Mun boleh pacet tak nekuk HP. Yalah tak dingin apa sekali. Benar muka. Guleban sambian terki imat selamat dekapi amin. Pon dengan nomor tong. Nomor 2. Aulidah widu'aid. Orang hadir aziarah ke kuburan banjukan ngaholen ngak dito juga tujuan epon adua akin orang si ampon sabung umur fatusannu likulli muslimin ziarah akatia kak dito para rabu niat adua akin kak dito kak dinto hokoma sunnah eka andi saben orang si mati kak dito Islam kong lakong nikah Nyai Zubaidah binti Haris kak dito tak keduan potrah Jaipon Ki Abdul Aziz eka polong sarang Ki Abdul Aziz tuli siapa ya lo keman deh tuli kesejong Nyai Zubaidah kak dito mangken ampon kuber ampun ya holen pakwa pokok panika agaduan ponakan kati Ki Abdul Aziz nika tepak ka orang bejre dujak ponakan belur ponakan pas sampai membeda acara hol raja kata nikah Allah mun ummi patut dujak ummi abah menjadi nikah mun tak ring juru nyai jering kadang aba andi anak dan kadang anak tak hijab kabeh aba jawat megawat samya bangocak gula mati bila we sangkubun gae ada mah anak betok gule kompoi 11 kan maca surat ikhlas tong ibang tak tela kemikil gule iya mun enggak mun tak enggak mun guna rebuan sangkol lo menurut gini apa betul? Sehingga ulama kan jelas lebih bagus yasta aki yasta umum ketimbang asta pribadi. Mun bedereng sobung umur jak sabak di baren compokan jak sabak di lawan compokan sabak ning asta umum anak apa nak lebih banyak kesempatan kangkui edua akin ben orang-orang mun esaba di badan compokan esaba ilawan compokan esaba di ngikir pengkir compokan
sabak ning asta pribadi. Mon pas nak foto nak dito para Rabu ternyata pas tak engak ka orang sepona kak dito pas tak di arpan pole se dua akibat orang lain. Allah min Nabi Abdul Aziz. Ya Allah, ya mun kenceran ke Abdul Aziz ban barokana taning tabeng kak. Lain deh kak. Lain ya, lain. Paham gitu. Pada benda iya ruang. Munreng soki lampak patot, ke munreng miskin lampak dari oleh juga ajar ya. Paham gitu. Nah, mun beda orang sekitar di jabatan beni pejabat beni kiai tawadu biasa kak. Jarang kita bahasa orang. Mun bahan di bapak beda kiai pesantren raja, kiai raja bah tawadu, ada luar biasa kak. Pada menikah, mun ka abah ka umi biasa. King mun gawe jadi luar biasa nih. Lah, king datang ontong nyai. Nikah orang ahli surga insyaallah. Amin. Ya mun saya doaakin saya biaya ya lah. Ya mun baban tak ring kunentar ta yo. Ban seneku mekret ya tak guna apa ya. Ini kan supporter ka. Ambian se dari ya gula sadane ka dadi ambian seneku. Jadi gula ni kun al-hatsu mendorong sambil lalu apa mod ngemotin. Mun ki Abdul Aziz. Malarat. Bade santre esto ka kiai na. Allah, malarat. Sering kadang magi ki ka jepok ka kiai na kadang kiai na tak jep. Polan guru ngaji berakunkan ke guru ngaji kadang kalau pa abrina zakat petra ngak diberin kikir mikir polan sampai andi keyakinan mun zakat petra tak ning lian-lian potemu butun apa beda zakat petra bah teu temu butun tak renggeng tepak kata tepengsor jan guna tak mangan nih kowe mah beda zakat petra tak mah beda renga sedekah tak mangan. Ijari goreng kering bayi soroba banyak sedekah wadawu mardakum bis sadaqah. Tampai penyakit dabaan jadi bis sadaqah kalau banyak sedekah. Apa beda banyak beda penyakit dah tengah bulan sedekah. Taring nemu telili di